Hello tuni cookie channel vezo se na bon vin liam na hi kit no vin tuni a hi Burma boy na ana update kit no hitin tuni a hi halkhat hin sei sau je mo hitin aji chu hichiwa hi Burma in India koma ngi na ana nei ho jong tu chana hi India government in reply a bol nai po in hi cho jong chu hin sei diu aban le tu chana hi Dr. Sasa I chan gei ham ti jong chu hin sei huitin hi chi bana chu a chaina dinga Federal Army phu do ding ti a ana sei ho jong chu tu ni a hi hin sei diu a hi in hi chule hi chi channel a hung ki sei ho hi angai dan nan thep diu a hi aji chu hi chi hi professional ta a news a ki phung a hi po in mo a Burma chung chang ho hi ei pa wa iga het thei diu I tabang hitam agam boy na chu I chan gei hitam ti ho chu ei pa wa ei mi ho het dinga hung ki sei do mai mai a hi in chi professional ta a hi lo le ni chengai ta chu update hung ki bol jong a hi po in mo a apoi mo a hung uma nang hon subscriber hon question nan ha do tiang wale hi chi dung ju ya chu hi chi video hung ki cmg a hi ti jong chu ama sa angai lo ho dinga het thim naw ka hin thum hin tin tua hi Burma boy na hi ana sei pano hitin Burma boy na hi aphat lang sangin asit na lang hi hita cho amat no to jing na lai jin tu chana hi sepai ho lungput dan hi mi pi hon adei lo dan vet sa na ki zot na jong hi a jing na lain amun a hi ta chu mi pi protest ho hi hi ta chu ki phin jing a hi win a hin la masanga to banga hi ta khopi lin ta ta mo del lut nova a hi lo le lam le na ki zot ho chu umbi se ta lo hi tu la ya protest bol ho jong I sei ma bang win phat masalanga jong chu a video ho jong kan vet sa in training alawin training hoi ta la wa hi ta chu ki dal na ho lu hu ho ki hu wa hoi ta sepai ho hi hi ta chu ve avet la jing wa lam lien nai sepai ho din wa la ning lang khan ai ta chu protest a bol wa ano zom jingo a hi in hi chu ho hi tu chana jong hi chi hla jing na lai a hi wanga hi a protest bol dan hi a ki phin dan hi to a hi smart de wa hi tai hi chi bana chu sepai ho jong hin tu chana hi mi amu vai le suit and side ti chu amu vai le tha jeng ding ti to bang tai ma hi a bolvin tu chana civil lung ho sepai hon alu do mong jong hi izat ham khat a phatai pi a jong hi ki he a hi in mi ki hol mo hi atama tam a hi tai phan ma saung su in a sei ta win sepai ho hin mi a tha ting le a thi ho chan ge ya jong hi a lung jong a kila jiwa hi ta chu a sa tel re jeng a hi ti jong chu news khat na chu ki mo in NLD leader khat a thi sepai hon ana tha pau jong chu a jinun news report na sei na a chu kapau hi heta hi tumni tumthum a so ve ti a jong chu ana seijin ni chu to bang hi kamanga jong kamat kha lo a hi in a hin la tu ni a hi ka pasal chunga kamu e ti a hi ana seijin ni chu hi evet nai le Burma sepai ho cha dan hi mi a tha dan le mi a soi sa dan hi gan hing to banga angai vai ta chu a tha jing dan wa hi ta in hi je a hi Burma sepai ani a hi Burma sepai a hai loi jong hi aji chu hi chi ming ong lang kiti sepai leader pa hi alungial phatlo dan le aman alal to na ato nom dan ho hi tu a hiung gui hlungai ja chu ama hin hi chu to bang rule hi anatup jing a hi tu a North Korea a leader pau to banga kho ama jong hi thano ma hi in hi je a chu dictatorship chi jing theina dinga hi ama hin panala jing a hi in a sepai ho jong hi athu sei ngai lo ho hi ta chu punishment a pi ji a hi in hi ama akichat ji wa chu a sepai ho jong hin aman hi china bol du hi china tha ding ti ho jong chu a se ai le a sepai ho hin a bol te te yang hi hi ji a chu mi tampi sepai ho hi India gamsunga hungjam lut na Mizoram ai ki sel a hi win hi chi a ki sel ho chu
India sepei koma Indian government koma hi Burma military leader ho hin lekha an thot nova kami sepei ho chu nin hla do pi win ti a hi lekha na thelut no a hi in a hin la tu chana hi Indian government in ami zong nung sol nai lo aban le a thil hin do ho zong chu reply a bol nai lo we hi ti zong chu ga het thei ding wa tu ni a hi kain sei hin tin aban le hi chi Burma government hin Dr. Sasa ama chung chang jong chu in a sei ta wen het lo wai le chi video jong chu nen nung vet thei wa hi in ama jong hi tu a hi terrorist leader a hi e ti a jong hi phone do na ananei ta in hi chi an phone do je wa chu tu a hi Dr. Sasa hi lunghang kit na ken kagam kanam dinga hi tai thi san phalnga ma ka pan le hi je a hi military ruling dictatorship dei ho hin i dei lo je wa chu tu a hi chi to bang e phu do wa hi in a hin la ken hi chi kagam kanam ho a free theina ding ti chu a zalen theina ding a hi ka bol thei chan ka bol ding a he ti a hi pan alaki nen government hin Sasa hi gi na jong anei wa hi in Dr. Sasa hi na na a hoi ta ki ging jing in umin ti a jong hi gi na na nei wa hi in ama jong hin Burma military ho ko ma hi nang ho jong ana ki ging jing oven ni tamta hi ta hi zalian ta anom lo di wa hi ti a hi thupi ananein thu anale don but kinin hi chiwa hi ama hin federal army phuna dinga hi panala a hi in aban le tu a thu so a ki mudana chu thing noi som le tiwal somwal lang hi ki thu to wa hi ta chu tu a hi recruitment che lai ta a hi in ni thum sunga federal army phu do ding ti ana sei a hi in a hin la hi chi chu hi sa ma chu ga ke sen lang le jing chana hu phat anei wa hi in hi chi jing chana hu federal army ahung ki phu do lo chu ki heading a hi in a hin la news in a sei be na a chu hi chi wang hi hung ki phu do le kilom a hi tai a ji chu hi chi video zo zong le hin video dang khat hin bet sa ke ning ka tin koi pang kho mo hi tam a hi lo le i chan ge tam ti ho zong chun het no mo le chi video jong chu kan upload ding a hi in hi chi ong chu ana ve wen lang tu a hi India hin a boina pen hi chi Chin state na mi hung hlei lut ho Chin state na pat na Mizoram ma hung hlei lut ho hi ipi bola don put na ap India hin sepei amat ho hi ga hla su han lang hi le ga nung sol han lang hi le sepei hon a tha te deu a tha jong a tha mai theu a hi lo la adam sungai ta chu jela ang koi mai theu a hi je a chu India hin ni chi chu bolta han lang hi le military to aki khut job na chu hung hoi ding a hi a hin la itiam khat na Burma chu democracy hung hi ta han lang hi le hi chi wa ko na chu Burma le India relation to i chan ham khat na mi pi ho chun a hei pang thei lo ding khat India an a bol do je a chu hi chwa a relation dong chu hung hoi kit lo ding a hi in hi je a chu India hin phat maslanga ka sei ma banga chu izaka hi politics a hi in hi chi ho hi aga ngai to dit dat no vai le decision thakhat na ga mo la jeng long chu adi thei poi ti a hi tu chana hi India hi neutral a hi neutral a US ho support to Burma here aban le Russia le China chu military support here hi chi akika a hi India hi hi Russia khat be ya Russia van chai military hon thil all daru avan man cha ho all daru India a hung chu a India a kona Burma lut ne ti ho jong chu in a sei ta we hi cho hong chu ga bel le chun India in amona pi ki hi ai wanga hi ta chu India hin ama lang mo nga ka panget ti a hi sign bol na anei lo a hi in aban le thu thu na jong anei lo a hi alang khat na chu Mizoram minister pan asei na khat na chu India in hi chi Burma hi i boy pi lo wa i pan pi lo wai le khovel pumpi a democracy la a jong country lien pen na hi in hi chi to banga
pan na la zo lo wai le ipi ham na pan na ding ti a ne izat ham khat an sei do a hen Mizoram khat minister paung chun ngi chipa a seina a zong chu India in tu chana hi ima le do ti chu don put na api nai lo a hi in India hin iza kai hi decision an la ting le thil hi angai to dit na short pi ala azi a hi chi zo chu le decision ala azi a hi in iga het theding wa a leader ho zong hi te singen a hi win itiam khana gol hang tha lai khat hi le chun phet ati mai the a hi in a hin la tu chana hi India in hi chi chu a bol po in iti ilaya zong India hin thil decision ala ting le phat sau pi angai to je a hi chiwa ko na chu thil ho hi decision ala ji a hi ti zong chu iga het them ding wa kaga sei hin tin hi a chu tu chana hi Burma se pai hung jam do ho jong chu Mizoram hi ta chu akul khup jing na lai a hi in anung sol nai lo a hi a hin la hi chi hi Burma military hin athum jing a hi tu chana hi hi chi India hin itiam khana ga nung sol nang la atha te diu hi India tu le tu din mona hi Burma din mon aga abat nai le India hin amu ja chu hi chong chu ananung sol lo a hi ti jong chu iga het theding wa kaga sei hin tin a ban le to a hi a chaina dinga mi pi zo sin nin do ole na lung the na pe no chu ipiham til ei mi Burma a ho hi cho chu a safe ina ma safe lo ham ti ho jong nin dong jiwin hi chi hi ga sei dinga chu in India Burma a ei mi cheng ho hi boulder cheng a hi in adi de a ei kukilang ho hi boulder nge na cheng a hi win ATM khatna Burma boya zong le India hung lut na dinga chu kilometer ni ho bowa kigam hla a hi win hi ji a chu hi chi ei mi ho chen na hi wang atong khanai poi ti chu iga het theding ba kan sei hin tin aban le koi ham khat wang chu Renguna cheng ho loi a hi lo le Mandalay a cheng ho asung langa ga cheng ho chu akipat na chu anapang a hi tai avet sa na dinga pu hol sei amasang langa news npg ho ama ho loi chu akipat tila pa na chu protest apang a hi tau ti jong chu nga het theding wa kan sei hin tin aban le jan hi a chu tahan chan hi hungge a hi ta in itiam khana more langa ho loi a hi lo le Burma lang to kinai ho chun tahan chun het deu a hi in tahan khopi zong hi zan ha a chu mi thum lang athat kit tawen mi thum lang hi athita in hi chilai la a chu tedim ho isopi tedim ho zong azawin ngaban le hi chi tahana hi ga het thedinga chu isopi mizo ho ama ho tamna pen zong a hi in ni chlai zong hi jan hi apat na chu a ha boi hle in chule light ho zong amo po ve ti chan ge yang hi thulut ki mukit a hi in ni chi ga sei be dinga chu e ho nam chan chin ga ki se hen lang le thusim ti chu history iga su nai le British in ana rule la ya chu tu chana hi e hon jong e se win chin kuki mizo itivin ni chi hi gam khat a hi in a hin la British politics dungzuya chu ama hin hi choi ki hianza han ti a chu ana hianza wai le chin ho hi Burma in ho ma aban le mizo kuki ti ho hi hi ta chu akiki je ma hi ki je ma hi in a hin la India langa he atam zo pi hi chen kha wa hi je a chu tu a hi Mizoram in jong a boy pi pen Indian government in hi chi analha do venti an seya Mizoram in anado dal na a jong chu a seina a chu hi chi ke ho nam mi a hi in ka culture jong ki bang a hi in ka tribe mo jong ki bang a hi ti a chu ana phallo hi ta chu ana don but je a chu tu chanai India in jong action ala thailo a hi in azi chu hi chi chin le Mizoram jong hi anaya kinai a hi me ma chu ga veleu chun hi chilang si hi Mizoram a hi in alang khat hi chin state a hi ki ni tu a hi politics a ga bet dinga chu political map dungzuya iga bet nai le chun hi chi e ho si khom naw chin kuki mizo khom na si hi iga bet nai le chun asunga hi kol khat sung si sa i hi ven a hin la
country dungzui a in bet ting le chun India a ki khat ki uma aban le Burma a ki khat ki uma hi a hin la hi chi ho si hi tribe khat phung khat a hi lo le hi ta chu nam khat ka hi veti a hi Mizoram hin pan anala a hi chi Burma a dinga jong hi Mizoram mi pi tampi hon jong hi ta chu support anabolu a hi ti jong chu iga sei the yu hin tin aban le tua hi a China iga het thei ding wa thing noi mi a tam ta he ta ki go tam ta ki go khom la a jong chu news in a sei be na a chu jet are heo jong a pangding in a ki gong ve ti chan ge yang chu ga het thei a hi ti chu tu ni a hi kan sei hin tin hi chi cookie channel a hi thil nin dong jivin a hin la pha ki salo chu hung ki don but ji lo a hi in a hin la itiam khana phat chom na ding eima cookie nam sunga dinga het lowa poimo ho wang chu hita chu reply hong ki bol jing a hi ti chu iga het thei ding wa China kan sei hin tin tu ni cookie channel a Burma boina neu cha update iga bol theyu hi chi chan chu hin tin hi chi cookie channel a hi za kai a ki sei ji in hi cho chu hoina sa pha na sa aile like subscribe share in a bol pi jiwin ti chu tu ni a China a kan team hin te ka ke pa e